Kungina ku mubangani wa kiama kia DCP Mithika Linturi na ithukirite abunge ba Meru akiuga ni igua na gutekio bomba gutetera. Mithika ariuga ikajukia gitarira aja Meru kuona abunge bari na murungamo wa keja na ngerekana nawe kiraitu murungi na Peter Munya norite abunge baba batie guchukumira Meru rwimbo rwa 2 term nontu bari na kioto gia kuritirwa ngugi ni thirikari. Muthuri Muriuki na gutariria kini kankwenda kuwa kinyaba kirita ngwiuba kurita inkwenda obera uni barekane ya Mithika Linturi nontu Mithika ati ciachene cia 2 term. Uju ni mumangania munene wa kiama kia DCP aja Kenya na Mithika Linturi na ndia kiorotera ndiongati ya bunge ba Meru maraba kuthirunga ntere mwanya betirimana na antu akiwa kwina tongiria batatu ndene kaunti ya Meru bakiriki bategeretwo ciaca igwita na mbere ona kinya kithira nebo ciaca baraba nene ndene Meru. It's not easy kurera muntu akinya kaliba ndene national politics akinya level ne Mithika tentu kwemwa na yire. It doesn't take a short time kurera muntu level ne ya siasa akinya ya kaliba ya Mheshimiwa Peter Munya. It doesn't take easy time kurera muntu akinya level ne ya Kiraitu Murungi. Nontu bontu bubu nandi akethwa akirotera bunge na kuguna ndi abunge baba ngugi yao niguita ngugi cionthe iria bakwirirwa batikuria kiuria. Meru atongiria barabetu baikuo ni bratu beta wankire abo ndene Kimiru nkire abo ni muntu ura nyaka thithu ate atura cia kiuria ko ni bo kariu ende ndirenda kuria atiri William Ruto awita antu bonde State House abe yangirie 10 beta kwarirwa story ayumbe bagora mantu ya 2 term na story cia State House itikurithangwi ruba kwirwa choke ni bwite antu bonde ndene ya all squonde bwibaritana na antu bweta bu antu bo concentrate nya kwaria mantu ne yabo nayo story yenu imithika bwikirite kanywene mantu yangu ona borara che last week imantu ya ibu completely na yatina maana na ndia kaguga kira bunge baba utekinyo momba kurungama aria mantu jethiweti na mbere ndene nthiguru gitumi patina uge bakungana enkwende nya Meru bamenye nya kithomo kina maana muno ria tukwairia mantu ya tongeria ba level yetu ina ni irinde zaidi na ntewitekia thai kinyanto batiania east na nteno bwa tafadhali start rethinking your stand nonto madharau mbisha ire kuonanwa ni level ya mutongeria wenu urabo hathurire ni fall below a short of standards expected of a national leader. For the last 1 year, kana 2 years, ka 3 years, the MP baba onde bathuri. Inkwenda bone nkere muyumbi omwe wenu outside Sarakasi, outside TV ichi eto cia local now. Ora wa make a political statement kana oria waomba kwaria onto sensible. Bravo attract national attention. Pumba kwewa prominence. KTV national kanenya ngatheti. Eu nio challenge rangua. Tia kuya kuina ero nao uyo mutiene akiwetera ndomero na leo na mutongiria mugongo gitumi omba guchukumira ntu kwina rwimbo rwa 2 term. Bwebo gwe hantu bantu ya 2 term. Ibo bwiri otwera kwethira bautwe kura ira twaringite kati cia marando icio to lazima nende kurira andu tukuria William Ruto. Ios as development. It's our right to have development in Meru. It's conditional nonto we are tax payers. Ruto given another chance. They are me auction ikadira. Muthuri Muriuki weru Juma mutiriro Kangangi.